Antsakela ku hi tshama ngopfu ka matsalwa lama ya siku. I matsalwa lama nga le moyeni wa mina siku ra namuntlha. Hosi yi ni revealela swa ku tala kumbe yi nyika tinhlavutelo ta ku tala endzeni ka matsalwa lama. Kokwalaho ka 2 Corinthians, Vakorinto wa vumbirhi chapter 5 verse 17 la vulavulaka sa ku munhu loko a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa. Hinkwaswo swa khale swa hundza. Ivi a sungula leswintshwa a famba na Kreste. Hi marito man'wana loko ponisiwa u kuma Kreste ivi u sungula u ya mahlweni. Ni lava ku tlhela futhi ni tatatisa eka video leyo sungula ni nga vulavula hi yo, ni nga vulavula hi matsalwa lama. Hi twa ke loko hi ya tatisa hi matsalwa ya le ka Yeremia, Jeremiah chapter 29 verse 11. Hi vulavula marito man'wanyana yiri ni na makungu hi vutomi bya wena. Ene makungu lama ni nga nawo a hi ya ku lovisa kambe i makungu ya ku humelerisa. They are the plans of God to prosper you. So imarito man'wanyana xikwembu loko xi endla munhu makungu ya xoho i ku va na munhu i fane a tshama tsakini, i fane a tshama minkarhi hinkwayo a dzunisa xikwembu ivi in return xikwembu xi n'wi katekisa, xi n'wi protecta, xi n'wi nyika hinkwaswo leswi a nga ta va a swi vule hi nomu wa yena. Now ni ni ta vulavula katsongo hi vutomi bya munhu. Vutomi bya munhu byi complicated hi ndlela yin'wanyana. Loko hi languta i vutomi bya Yesu, lweyi namuntlha hi ngo hi na vhangeli kokwalaho ka yena. Vutomi bya Yesu loko a bebukiwa, Yesu i bebukiwe hi munhu anga Maria. Loko a bebukiwa hi munhu anga Maria, hi leswi nga pfuxa ku kanakana eka Juda, swi nga pfuxa ku kanakana eka tinxaka ta maIsrael, swi nga pfuxa ku kanakana eka tihosi leta ti fuma hi nkarhi walowo na vakhomi va masinagoga. Va ku ya n'wi tiva i n'wana wa Maria, a nga va xikwembu njhani. Swi pfuxa ku kanakana. Loko swi pfuxa ku kanakana kambe mitirho yakwe loko sa sungula ku ya vulavula sinagogeni yi tisa swihlamariso. Loko va n'wi vutisa swivutiso a hlamula, loko a va vutisa va tsandzeka ku hlamula. Loko a ta betheliwa a fa va celebrate. Loko a pfuka ku va mystery. Loko a pfuka se swihlamariso vhangeli se sungula ku va complicated. Why va complicated now? Eku ava nga pfumeli swa kun'wana wa xikwembu mara i fini loko sa pfukini va se ku sungula ku va na ku avana exikarhi. Ku na lava ngo hakunene a ri n'wana wa xikwembu, ku na lava ngo a swi nge endleki. Loko a ta va pfukini va ya ka masocha lama a va rindzesira va ku loko vanhu va ta mvutisa va ku swi endlekise ku yini, va byeleni leswaku ntsumbu wa yehe wilo yiviwa, mi nga hlayi leswaku u lo pfuka. Hiku a va chava matimba lama vanhu va nga ta makuma loko va twa leswaku hakunene u pfukile. Ku ta hetiseka matsalwa loko mati i ta va Emmanuel. Emmanuel i xikwembu a nga na hina. The meaning of Emmanuel, it's God is with us. That was a prophetic name. A nga se bebukiwa va ku itanikwa vito ra Emmanuel. Now ni lava hi ta languta katsongo ano tsutsumanyana ya ka matsalwa nyana katsongo la ka buku ya Yeremia 29 loko yi ku ni tiva makungu ya vutomi bya wena. Ivi makungu lawa ni nga na vutomi bya wena i ya ku humelerisa. Hi marito man'wana xikwembu xi tiva hinkwaswo vutomi bya yena. A wu ri ndzi ta vulavula na vanhu lava nga beka evuton'wini, lava va nga na swivutiso swa ku tala hi ti-past ta vona. Past ya munhu ya swi kota ku va ni yi n'wi khoma a nga yi na le ka future. Past ya munhu ya swi kota ku va ni yi n'wi onhela a hetelela a nga havi nchumu. Past ya munhu ya swi kota ku dlaya milorho leyi munhu a ri na yo, ti-dreams na ti-goals leti a ri na tona. Past ya munhu ya swi kota ku xukuvalisa u hetelela u nga havanga na nchumu evuton'wini. Past ya munhu ya swi kota ku endla ku u ti vona se u ti judge, u ti vona se u ri xilathalata. Past ya swi kota ku va ni yi ku komba ku wena you are this, you will never reach this level. Lata vulavula na munhu yalwe a ngo tani namuntlha a ngo a relationship ya meya iliya ni nga huma le ka yo yini karhata ngopfu moyeni, that is why ana hala ku tikuma ndri na wanuna, ana hala ku tikuma nteke wansati. Kasi Bible ri yini? Bible ri xikwembu loko xi vulavula na Yeremia, Yeremia ni ku tive u nga se ze u tswariwa, u nga se mila na le khwirini ra mana wa wena. Ni tlhela ni ku endla muprofeta. Loko tsutsuma i endliwa muprofeta so Yeremia a nga se tswariwa, ya a nga se va kona, na khwiri a ri se tshama ka ha ri cabinet ya tilo yi nga decide. Se u wa byeriwa Yeremia ku Yeremia hinkwaswo leswi a wu swi tirha a wu ngo swi tirha hi ku swi kota ngopfu. And na leswi na ntirho lowu ni ku nyika ka wo u nga vuli ku u ku ntsongo hi ku mina xikwembu ni na wena. So xikwembu xi na makungu hi vutomi bya munhu kusukela loko a ha bebukiwa until a za fika makumu. Ni la ku ta vulavula na munhu loyi past ya yena yi nga nkarhata hi ndlela leyi ka hetelela nga swi tivi ku i fana yendla yini.
ka ha ri na tshemba loko a hanya hi ku makungu ya we a ma khomiwanga hi valoyi lava ya va nga ku phija a yi khomiwanga hi vanhu lava ya va maxaka ya wena va kalaka va nga ku rhandzeki va nga ze va ku fambela tinyanga va ku boha a yi khomanga hi vona future ya we yi khomiwe hi we n'wini loko u twisisa ku va wa hanya Xikwembu wa ha ri tintswalweni wa ha ri ndzeni ka favor ya Xikwembu lexi fanelaka u xi tiva i ku ni hundzulusa njhani xiyimo xa mina Xikwembu xi ku tive u nga seze u va kona ka misava leyi tsundzuka leswi ku na vulamuleri vambirhi emunhwini mulamuleri wa ku sungula i moya mulamuleri wa vumbirhi i nyama a hi tlheleli ka Yesu loko a tswariwa ku zoni vulavulana ku Yesu i tswariwe hi n'wana wa munhu swi tise ku kanakana ematikweni Yesu i tswariwe hi munhu ku nga Mariya swi endle vanhu va kanakana hiku a va fihlakeleliwe hi mfihlakalo leyi nge endzeni ka munhu loyi nga tswariwa hi Mariya ku na nyiko leyi ku nga mani ku nga moya lowo kwetsima Yesu a ri munhu eqhuveka a va Yesu until a za hlangana na Yohani Jordan a babatisiwa loko a heta ku babatisiwa eJordan hi la se hitwaka va ku i Yesu Kreste anga ri Kreste anga se babatisiwa vuhosi a byi hluvule a byi siya tilweni bya moya lowo kwetsima mara loko a heta ku babatisiwa hi vona vuhosi byi chika tani hi tuva byi tshama henhla ka ye ivi a vitaniwa Kreste i nyiko ya Yesu a ri nyama kambe Kreste a ri nyiko leyi nga nghena ka ye tshama so mulamuleri wa moya wa munhu i Kreste ku nga moya lowo kwetsima loko u ponisiwa moya lowo kwetsima hi yena a ku ponisaka ivi nyama leyi welaka eswijohweni yi famba yi endla manyala yi etlela mitini ya vanhu yi pfuka yi hona miti ya vanhu yi etlela na vanuna va vanhu yi etlela na vasati va vanhu i nyama leyi ponisiwaka hi nyama yi nga ya betheliwa xihambanweni so miri wa Kreste hi xaviwe hi wona nyama leyi ya fa loko ze ku nghena moya lowo kwetsima loko ponisiwa ku nghena moya lowo kwetsima ka wena loko yamukela Yesu u yamukela nyama ya yena leyi nga vambiwa Golgotha ku va ni nyama ya wena we yi fa ku fa ku navela ka nyama ku pfuka ku navela ka ximoya ku pfuka ku navela ku khongela wa yitwa mhaka leyi ni hlayaka now a hi fambi wa nga biwa hi past a wu lavi swa ku tala leswi u swi lavaka u lava ku tswaliwa ra vuntshwa hi tlhela ka buku ya Vakorinto munhu loko a tswaliwa ra vuntshwa loko a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa leswaku ta endleka yini na leswiya hinkwaswo swi nga hundza swa fa ivi loko a heta ku tswaliwa ra vuntshwa moya lowo kwetsima a sungula ku teka from that position of salvation a famba na wehe manjheni a ku yisa kwini a ku yisa lawe u lavaka ku ya kona because la u lavaka ku ya kona swi le non'wini wa wena mihleketo ya wena ku tshemba Xikwembu leswi u swi lavaka u swi vula hi nomu ivi moya lowo kwetsima a endla yini a ku pfulela minyango hi marito man'wana loko Xikwembu xi ku tive u nga se bebukiwa wena swi vula leswaku a wu fane u yingisele tidyondzo loko ha ri ntsongo ta ku xin'wana na xin'wanyana u endla hi loko nkarhi so right vatswari van'wanyana hambiloko va nga ponisiwanga vatswari van'wanyana hambiloko va nga khongeli mara va swi tiva leswaku n'wana i fanele a nyikiwa nawu ku a nga hlangani na vafana a ha ri ntsongo loko a ri n'wana wa mfana n'wananga u fanele u dyondza xikolo u pasa u sungula ku tirha hi ku u nga ta sungula ku tiyimela u lava nsati leswaku tlanga leswi vatswari va swi tiva ku hi ku ya hi Bible va khome nawu wa le ka Bible ku Bibeleni va ri wansati i fanele a tivana na wanuna loko a tivana na wanuna hi yena loyi a nga ta va ri nuna wa yena Bible hlaya ka sweswo that's why Bible yi ku in sex before marriage is a sin loko mi etlelana mi nga se xada i xidyoho Xikwembu a xi swi tiva ku swi nga endleka u ya etlela na munhu loyi a kalaka a nga ri yena wa destiny ya wena kumbe wala u nga ri wanuna wala u ya ka kona hi ku Xikwembu loko xi ku tivini we xi tive makungu ya vutomi bya wena hinkwawo swi vula leswaku na munhu a wu nitwi na munhu wanuna loyi xi nga ku vekela yena kumbe wansati loyi xi nga ku vekela yena xa n'wi tiva just wait for the right time and utavona Xikwembu xi ku tisele ye u swi vona swi endleka ku va ku ri na that connection that electricity ku tlhela ku va na geography ku va na physics ku va na mathematics xikarhi ka n'we swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela yin'wana ya ku na u ze u hlama loko wena nga hlangananga na wena khale eku Xikwembu xi tiva loyi a nga wa wena so loko ze u famba u ya nghena va ku tlanga u huma u nghena va ku tlanga u huma u hetelela u va na ti past leti nga ku twisa ku vava and u hetelela u va na picture ya wrong ya relationship u va na picture ya wrong ya rirhandzu hi ku u kume wehe n'wini u fambe u ya ti lavela munhu wa wrong kasi Xikwembu a xi ku vekelini loko nga wa ye wa we but problem u hluleke ku rindza it's for the reason ya ku munhu loko a ha ri ntsongo i fanele a kurisiwa hi vatswari
va ku komba xa wrong na xa right. It's for a reason ya ku u ya primary level u ya dyondza xikolo. It's for a reason swa ku loko huma primary level u ya high school. Loko fika high school u dyondza u sungula ku vona vutomi. U compare leswi kaya va ku dyondzisa ka swona, u compare leswi xikolweni va ku dyondzisa ka swona, u compare leswi kerekeni va ku dyondzisa ka swona. U swi teka hinkwaswo u swi compile. Swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku ya ka muti. Swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku ya yimela ndyangu. Swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku va bava wa kahle endyangwini wa wena. Swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku va u hlayisa nuna na nsati loko so kurile. So leswi ku baka i ku umfambe u ya nghena u ya endla i communication na mimoya ya ka yi nga ri yona ya le ka destiny ya wena. A tlheleli ka tsongo ndzhaku u hlanganela vanhu va nga ri vona va le ka destiny ya wena. Ene u tsundzuka swa ku loko mi endla swa masango sex ku va na leswi va ngo i soul tie, and soul tie i moyeni mimoya ya n'we ya hlangana. That is why u twa va ku vanhu loko va tekana fane ka vansati va nyika ti blessings va katekisa, na le ka vanuna va nyika ti blessings va ku faka mbani mi ya aka ndyangu wu saseka mi hlayisana. Those blessings, ti blessing letiya va ri karhi va khulula ti guardian angel ta n'we ku va a ti twani. Loko mi ya mahlweni ka mfundhisi amkhongelela aku namuntlha mi hlanganisiwile ehansi ka ngati ya Yesu Kristo wa Nazareta, kusukela ka namuntlha ta mvitana nuna na nsati, va suka va ri karhi va boha xipfumelelwana xa le tilweni. Mi hlanganiswa hi swa la misaveni mara laha se va sungula va hlanganisa tintsumi ta n'we ku a ti tivana. Now u famba wa hlangana na vanhu a mi hlanganisiwanga hi xikhongelo. Hosi relationship ya n'we a yi tiviwi etilweni, a yi registeriwanga hi xikhongelo, a yi registeriwanga hi anointing ya wanuna loyi a nga anointiwa hi Xikwembu. The anointed man of God i fanele a veka xandla a katekisa muchado wolowo hambi mi nga se xada mi ri ka relationship, mara loko ku ri ku mi build ehenhla ka foundation ya kahle na Kreste, vatswari hinkwavo va mi nyika ti blessing, mfundhisi a ya register etilweni. That will be a blessful relationship. It will be a blessed family. So moya lowo kwetsima i tirha kokwalani ke loko mfundhisi a fika amkatekisa. Moya lowo kwetsima, Christ, the Spirit of God, ya fika ka akhoma timbilu ta n'we, akhoma mimoya ya n'we. Because remember, the true person is in the spirit. Your true self is in the spirit. That is why leswi nga le ka spirit a xifi. Your true self is in the spirit. That is why you need the Spirit to guide your spirit. And if your spirit doesn't have a guidance of the Holy Spirit, it is highly possible for your spirit to be attacked by the evil spirits. So you need your spirit needs the Holy Spirit, in order to conquer, in order to make right decisions, in order to walk the right path. It's the Holy Spirit to guide you. Your spirit needs the Holy Spirit to walk the true path of God. So relationship ya we ndyangu hile kaya mashaka vanhu hinkwavo u to vona va sungula ku respecta loko u ponisiwile u ri na yini, the Holy Spirit. Ava respect wena but va respecta the spirit in the inside of you, and that spirit will bring a dignity in you. U ta vona u hlonipheka la ngena ka ko vanhu a u hlonipheki because of una mali kumbe u mbala kahle. U hlonipheka because the inner person has got the guidance of the Holy Spirit. So loko Bible ko munhu wa khale I fane afa ku pfuka munhu lontshwa, hileswaku hambi loko se u ti endlile ti mistake u nghenile u ve na vana lawa a u fane u nga kumanga vana kona, u nga vutisanga moya lowo kwetsima u tikuma u nghenile u huma u vavisiwa mbilu u vuya u hola u vuya u nghena va ku vavisa u tikuma se u ri na vana lava a u nga va rindzelanga. It's because u swi endlile u nga se vutisa hosi. Now is the time for the turnaround. Bana you turn sweswi u ya hosini ku he Jehova sweswi ni swi endlile hinkwaswo swi ntsandzini, ti fingerprint ta mehe a ti na quality ya ku lunghisa swilo sweswi, ni susa mavoko ya mehe a na ha la ku khumba nchumu, ni swi veka ka wehe hosi. Na swi tiva ku na vana na 4 ya vana na 5 ya vana, mara na swi tiva hinkwaswo Bible yi ni byele leswaku me ni ta va xivumbiwa lexintshwa loko ni ponisiwa ni fularhela swa khale. And indeed ntiyiso lowu heleleke hi kanene book true ntiyiso loko wo fularhela swa khale u teka swilo swa wena hinkwaswo swi veka ka Kreste u ku Xikwembu lweyi ku nga yehe u nga ni lunghisela yehe ka buku ya Yeremiya 29.
na swi tiva ku hosi a nga ni lunghiselanga yena leswaku a ni kumi na ni ri na vana mara hinkwaswo swi endlekile ni repenta swidyoho swa mina swi veka ka wena Xikwembu ni languti nakambe hi tihlo ra Musa I'm telling you Xikwembu xi ta ku endlela masengeta Xikwembu a xi ku katekisa this is the time for turnaround tlhelela hosini Xikwembu xi ta ku pfuna hi mina for sweswi Xikwembu a xi ku katekisa pfumela hosi yi tirha hi situation ya wena pfumela hosi yi tirha hi swiyimo swa wena tshika nje tshikela hosi yi ta ku pfuna hallelujah